Stavili smo papriku da se bari. Stavljamo poklopac na papriku da se preobari. Sad ćemo posoliti. Paprika iziskuje malo više soli. Koliko dugo si ih barila? 15 minuta. Sa 2 kašikice soli si ih? Pa nisu to puno. Po potrebi. Najbolje tako. Sad sipaš ulje. Jest. Kašiku ulja. I 2 kašike sirćeta. Mi imamo jabukovo, pa sad jabukovo koristimo. A obično sirće isto može. I ide beli luk još. I beli luk. I ukusno je, fino. I brže i lakše nego pečena paprika. Ili za promjenu. Malo. Tako. Paprika je gotova. Paprika je gotova. Malo ćemo je. Kad se ohladi, je fino.